Federation of Khasi Jaintia and Garo People, Riwar Mi'ngi Circle Kalapa Jingtho, Shaka Meghalaya Energy Corporation Limited, Halor Kajing Penlip Boarding, Hakithain Penusla. Nagaleng uba Khonglam, Ulaong, Ba Kajing Penlip Boarding, Kalan Nang Tam, Daki Kenta, Badbun, Kajujia Manla Kasngi, Ulong Kani Kajing Penlip Boarding, Kakta Abha, Yakitu Basanya, Tang Nagabenta Boarding, Kum Kitar Electric, Bapanon Kam Hayeng, Ki Karkhana Senanar, Ki basna komputer batkum juru kakta I kena pule hakne kejuk manda kaseng kalaban rap da ka babu jengkerpat ya ka MEECL bagin le ai kloi khamtam ka jing penli boarding hakikat to kini kithan kum ka siat bakon pongtung pernai bat kuwei kithan nakaliang kaseng FPGP Riwar Mi'ngi Circle ka perem jur bat ka kentu jur ya kinong tre jong ka MEECL ka ba hapopon fa nama ya ka jing insting jong ki ya kam nama kinang ki biang po tang man pelip ndai haban pena ya ka kim ju biang po kani ka tajur ya ki kena school khamta menta ka po kala di ko exam ba ka taro ya ki breu hakabede ni ki wording ka talut na dong silong na mata hapok tha jong imta breu ki la im da ka batrei da ka lai hakabede ba ka set ka teu hakilang baro la pen kano nakaliang kaseng ka perem jur yakine ginong pre joka MEECL GGP Riwar Mi'ngi Circle Punsla adin ka jing bombiang hakor kom penme bat klip light akipol lo cheding bat ka jing bombiang light ki katto kan ni kisnong apwa ka than yilayo pan lagi kendo yau executive engineer jongka MEPDCL iskasils on chimkhia lem habede bat kite ki jing nakaliang jongu ulakularu an chimkhia bat petkinaru baki transformer ki bala dep repair on sapen hier kloino sap po kini kisnong mausun kongtong se bakon ban pernai yang jongi komaseng inget bat termen scam bau in chimkhia kembali dep keren an i komaseng dakamesim jong ka jing snow kia nakaliang kaseng FPGP Riwar Mi'ngi Circle kalalik banyak kendo yau direktor jong ka NHIDCL ban ya keren halo ke jinglong jiman jong ka Surok National Highway nado lain kuat hado dauki ka balabo ya ka jinga ya ka lek kawan jong ki paiba khamtam kinong rep bat kumjo kinong yo bat ya kinong pang stom khamtam ya kilong kume ki barmet dan nakaliang kaseng ka lakan tujur yo direktor jong NHIDCL ba uday man la no ka repairing bat ban siang rong no ha masun kot kani kaliyor dan nakaliang direktor ulakula smat jongi kinong ilam jong kaseng ba unsin kia bon lek loy no ya kani ka betah yang jong direktor jong NHIDCL adin ka jing keren ban i kum kaseng ulakular ban maramat no yakini kitlio nakapendam takimau indau kini tayo bansawan paningit bat kermen scam bau new director jongka NHIDCL unsa chimkia alor kane kabenta